Golteo thila thusim hin seyin atia tamhle zingin comment ho achun thila thusim ho hi asei ha azi chu abangding hin ta san omin kon khat hin ata san lo jing kit hi ipi hitale tuni tingle van noyin ana sei min thang North America langa in Gimneipen anaki he Winchester kiti hu isei diu a hi Winchester hi amin zong na za kha mai thei na za kha lowong hi mai thei hi 2018 kumachun Winchester kiti movies a hin thowin hichi thusim hi ata hi akiti thusima ihunglut masangwin Winchester a in Gimnei dan le in a kisah dan le ipidinga ana Gimnei thei hamti hi nga sei masau hi te internet a chun hol leo chun Winchester kiti hi city min jong omin ho in min jong omin ipikisei na pen ham itia hi le meipum min rifle min a hi hichi meipum hi gang chala ke kau thei ana hin Winchester meipum chu masanglai dinga chu a advance loita ana hi ipidinga meipum thu chu isei ham itia hi le Winchester Rifle Company nei te thusim isei diu a hi kum sangle zagit ti vela chun Oliver Winchester kiti pa hin hichi meipum hi ana se mowa ana zo uwa ama hi alam kaya anei pa ana pangjing a hi chapa khat anei kidin amin chu William Ward Winchester kiti kumsot ta hichi company chu ahin lamkai nungin dammon azi in 1881 kumahin ana thitai hichi a hi William zong hin ziyong an nei hitan apa thi hlathum zo wachun ama zong hi dammon a TBZ hin ahung thiki tan he apa chawa hita athi zo phar chun Winchester Rifle Company le sumle pai anei ho zo si ana ve chingding chu William Azino Sarabo hi ana hitai Saranjong azipa William athi zovin St. Jose California lang hin ana ki chawlu tan hichilai mo na chun in khat ana kilain a in chun room gate jen hi ome hichi in chu tu hin a room mong zale som gup le khat lang a hitai akiti a umdinga chula mi a hlom hle zingovin ipidinga hi zat room ana kisah ham ipidinga tu chana hichi in hi amin thangjing ham ipidinga aginei ham ti hi thusima kon in het diu a hitai thusima hungki parin Winchester in hungki vetse Winchester in itia hele tua William Azino Sara a na in hi a hitai zana hi wanga chun na tong ho hi zingin tanglo hela suna zana hi na to jeng jiu he anung langa chun numei khat pon vom ki khuin hungwa le e hichi a pon vom ki khu nu he in nei no Sara ana hitai Sara aso pipa zinu min hi Marion hin chapa khat anei hin Henry akiti ama ho thum hi hichila ina hi jiwa he zan khat chu Henry jong kining lo wachun bek dip ho hi aki khu tan ama jong awa do tai hichi zu wachun anun Marionin lupna avet le achapa lo hi het pharin aga hol ta na he in dan sunglang pe achu aga chia hi le achapa chun dip hi ani ki ho in ana omen he ama jong ki chata chun achapa luwa bek chu aga ala do ina hi le achapa chu amit teni zong chu ana kang jingin to lang ta chu ko in hichi khu ve in ahung tai hi hoding in ahung tai ati in he anu chu ni pikise in hi zong a hepon aman jong to lang chu vet le i ma cha chu modi poi achapau sunga hi thila luji adan a he Dr. Eric kitipa hi hungki vet satan ama zong hi azinu ruby hi athi a hitai azinu angai ji je chu nama hin khamna thei ho hi ana boltan lo ho zong hi ana ne ji hin numeye yong hin ana ki chem ji ta na he ama hin ahuda meichang khat aki choi jin meichang chun together forever ana ki sune phachom khat zo chun pasal khat hi hong tan Eric hong ki mo pi pasal pa hi Winchester Rifle Company a chu board member khat a hi aman jong Eric ko ma chuna sei pi tan ke ho Rifle Company hi tu hin kalos le jing tawe aji chu ilam kaino Sara khu angol ki gu a hitai aji pa chi zowa kona insa ading bo a khosa jing tan a company hi a gel thupi tapoi ati pe hichi ji chu nangjong Sara ko ma chen lang alungel ki su lo na angol na ho chu report hin lain lang angola hi ti chu improve do ting lew ama pan mun khu ke hon ka khel diu hi ati pe tai
Eric wang chu anom hi be zenge ahin la hong ki mu pi pa chun sum tam ta ka pi ding hi ati phara chun Eric zong chu an nom tai. Eric zong chu Winchester in lang hin an chi tai hichilai aga thun phara chun Marion hin Eric chu a room ho avet sin hichilaya na dinga dan le mol ho chu a sei pe tai zana hi pharin Eric zong a room hin a chi tan ama zong hin kham na thei a bol ki tai akoma aina chu a changchangin a hung ke he yeng jin aga he phat si le anaki he mangki jin he azo zo ne naman jong khat ve aga he gira hi le aina chun pasal gim nei ta khari aina chun a hin mutai ama zong aking wal jingin ahin la anunga ahin gel kira hi le a kham zia lungel ki chimlo amit hi chawaya edanin akigel tai hichi pe ta chun pasal khat hi ahung pheitan ama hi a inwan na tonga tan an he hichi pasal pa jong chun Eric chu bunne dinga ahung ko he Eric in jong atong tan mi hung pot do na mu am tu le le a chu ati pe pasal pa jong chun koi ma chadang kamu hi be ati pe tai Eric jong chu bunne in aga chi tan zana hin a i mu go tai pipe hi akisu to in a room chi a garden room hin kitchen ki ti ho a hi hichi a thu na se a hi le room am ho hin na za eng diu hi hichi pipe ba kon chun ogit khat hi thil git khat a zatai garden room ki ti na muna ko na chu thil git chu honga hin aman jong abila hin phaten aga angai ko tai khut keu khat hi hong ki thol to in Eric chu a hong khoi khadi chet jingin Eric jong jun ho het phalo hin a pot do pai ta na he Eric in jong garden room chu gavet ding ati tai aga chi a hi le room khat hen sara he anomen box khat a hon god he Eric in jong gu thima avet li chu sara hen a hin hetan ahin vena hi le Eric jong kang chelen aga kisial tan he a kisial na room chun step ba konin numei khat yong fly to jingin Eric chun po ding ati he Eric jong ki chafal jingin hichilai room a kon chun hong jam to kitan tolanga hi hung pot do hi le garden room ki ti chu hin mutai a hon go ra hi le a hong theipun na tong ho cho hon sa go dong le a hong nom po win he hichi phar chun in chunglang cho ka veda hi le Henry amuki tan he Henry yong hin alua bek ho hi ki khu ki ritan ina ko na chu hung chom thlading bo hi tai hichi chu Eric in jong adel phein atlun to ki to che da chun Henry chu aman manin he azing ni kho hin Eric in jong sara hi a ghu pi tai saran jong a sei do pi tan hichilai tua i naw in hi gau sap na changa he Winchester rifle a anaki that ho chu a lhagao hin eisu boy jeng hin ka jipa jong a that tawin tua na lai chengsi jong hi ei tha gu hi athi pe tai Eric wang chun sara athu sei chu ata san hi be jeng na he zana hin sara hin room khara velo hi lejun drawing hi a bol ki tai ipi drawing a bol hamiti ala in lim khat hi a se ma he hichi chu Eric in jong gu thima kot kha ko na chu vet li he kining lo chun candle ho jong chu hui hen a hin modli tan kot kha chun mel se ta am him bang khat hi ahung do zap jing na he Eric jong a ki chawal ki jing tan azam ki tai azing ni kho hin Eric in jong sara ki mo to pi ki tan hichi thu ho hi a kya ulim pi go tai Eric in jong adong tan ipidinga in hi na sa be jing ham atitan he saran jong adon butan hichilaya lekha ho hi ve in Winchester rifle a anaki that ngen hichilaya hi amino chi a hin ama ho he a lhagao vin eisu boi jiwa he zana saran vetlova drawing a bol jong chu in lim a hin hichi in limong chu lhagao ho chun sara hi aman chawa drawing a bol sawa hichi chu saran jong in lim bang chu ata asa akit ji a hi sarahin lhagao phalo ho aum lo jong a he jia aki ho pi ji hi Eric ko ma chun hichilai room sunga jong midang hi na he amati pe Eric in jong avele jingin koima chadang amopoi Winchester rifle ana ki that mi him a lhagao ho chu alung na jong omin alung hang jong ji in sarahin aki ho pi theina dinga chu ama ho sei bang in chu ana sa pe ki ji in hichi in sading jong chu asuna na tong ding loi azana na tong ding loi hita chu tang lo hela ana bolsa ing ji hi i to banga saran a sei wang chun Eric wang hin ata san hi be jenge ni kha chu Henry asunga hin lhagao iti diu ha thi hla iti diu ham ahung lut ki tai aman jong meipum kha chu ala ki tan
Sara chu kabli ding atitan he. Sara zong chu azam hin akiselen a hi le akhadi zingin Saran zong Henry ko machun na pi ka hi e kap hen atin aga aveda hi le Henry amit teni chu anakang kita na he. Hichi phar chun Henry zong meipum chu Sara lu achun asutuin ga kap ding ati le wang phanum ta chun mei chang anabei tai. Eric ti ho zong hi ahung hlai lu tawin Henry chu hung pom do win Henry hi adam modern jing na he. Eric in zong Henry no Marian ko machun Henry hi doctor hovet sa jing hoite adam mobile jing tai ati pe. Marian ong chun Eric thusi ho chu atasan hle jingin thila wang hi poi ti hi amaong hin agial hitai. Sara hi ahung lut ki tan pui hi bevin hi cho hi doctor ho zen the hi poi ati pe tai. Hichila ina na tongpa chun Eric zong hi room ho chu avet sa le tan akiholim thlona hi le hichipa chu a o hung chum hoi jing tai. Azo zo na chun lunghang ta chun Winchester ho hi na thi che diu hi a hin ti tan amai amel a sitle jing na hi. Eric yong akichle jing in atoma vel ho chu avet lewangin hichipa chu amuki tapoi. Sara a na room chun aga chi lut ki tan aman jong hichi thu ho chu a seipe ta na hi. Saran zong lim khat hi avet chen hichipa hiam na hin mo chu ati pe tai. Eric in zong aga avet a hi le a hin ki ho pi pa lim chu a hi mong zingin Saran zong amin hi Benjamin a hin kum som ni lang a hi tai ana thi hi ati pe na hi. Eric ding chun ki chat hle zingin te aung hluna ko na ana ki vop pi ni ki ho pi ji pa cho athisa ana hi. Saran zong a sei pe ben Benjamin a so pi te ni hi gala a chi hlona hin Winchester mancha meipum ho hi anaki kabli khatlona hi. Hichizi chun Benjamin zong alung hang wal jingin meipum ahung ki choin Winchester meipum azo ji ho chu aban chan ahung kablin mi som wal hi anathi uve hi chimona chun ati pe tai. Sipai ho hung hlung tan Benjamin zong anaki surrender lo je chun sipai hon hi chilai mona chun akabli den tawe ati pe. Benjamin lhagao hi tu chana lung hang na lai hin kajipa hin kachapa hin tua Henry zong hi thading ati hin adang se si zong hi thading 18 na lai hi ati pe tai. Hita akholim lai ta wachun Henry hin Benjamin in la anas azibang bang chu a hin satai. Kining lo wachun in chu hong ki honin in ling o maha ole Benjamin lhagao chun a bol ki tamwang ki hepon thil ho zong chu hong ki le aslatam lum jeng tan Eric zong chu mun gam thlata hin akipai mangjing ena he. Eric zong chun athi le athi tian lampi aki holtan aji chu room hi atama tamjing hin lampi a chu achi jinga hi le room khan he motai. Hi chilai room chu garden room anaki ti chu hi tai. Room chu aveda hi le Eric zong chu alung adong hle jing tai. Aji chu azinu anathi na room bang chu a hi. Azinu lhagao chu ta ipi chu tam hong do kitan Eric chu a hin ho ta na hi le Eric in zong Mithi a hi tai hi chi hi kalungel bo hi ata hi poi atin la ye. Eric azinu ruby zong hi thilla lhagao ki tho hi anamu thei da na he. Aman zong avel tam ta chu Eric ko ma sei le Eric hi doctor khada na hi ji chun hi cho ta san thei poi. Ruby alungel hi ana ha chi wala hi tan ni khat chu meipum akela in amala ma ke kap li go tai. Eric in zong aga anang go in meipum la pi go ra hi le Eric zo chu a hin kap khata na hi. Hi chi zo wachun ama zong akisi wal jengin amala ma anaki that tai. Ruby hi amuna chu ana thi de na hi tan Eric hi minute thum zowa hong hai hlung ki da hong hing ki na hi. Thusim isei pat na langwa Eric in mei chang anaki choi chu anaki kap kha na mei chang chu a hi. Lhagao tamta ho zong hi chilai room chun hong tawin lampi Eric hi asei pe tawin hi. Eric zong chu Benjamin lhagao anom zina room chun aga chi tan hi le hichilai mon yong chun Sara he anom tai. Saran zong Eric ko ma chun kot kha chu aga na ganin thi kil som le thuma hin kil manin ati pe tai. Thi kil som le thuma ana kilwa hi le lhagao ho hin abodo athelo vu kot hi hon thei ji lo hi. Kining lo chun Benjamin a lhagao chun Sara hi a hin mangchajin Eric hi meipumin akapli sa ko tai. Wang pharum ta chun Eric chu akap khilin hi. Saran zong Eric chu sei pe tan Benjamin a lhagao hin thil khat hi chi ruma hi aki chalo ma hi ati pe tai. Ama hon zong a hin khol wa hi le Eric in anako mei chang chu a hi. Hi chi thu chu Eric in zong a head pharin mei chang ako chu ala do in mei pum hin a soto tan Benjamin lhagao hongkila ki ti la kap jeng ding ati hi tai.
Hichilai room sung chu Winchester meipum ki koina room ana hin Benjamin lhagao dong chun meipum ho chu aman cha Eric hi kap dinga ti tai hichi peta chun Eric in jong ahin ka ba hi le Benjamin chu a khatan hichi aku na chun Benjamin hi akimuta po na hi akomova room kot kha hong chu hongki kha sau jing tan a changchang hin Mithi lhagao ho hi ama ho room che a lut kit wadan a hitai Eric in jong report ana sim tan Sara hi alungial I macha boina nei pun Winchester Rifle Company zong hi ama hin avet ching theina lai ding hi tin report ana pita na hi Sara hi 1992 kuma chu ana thi etan athi masang sia chu in hi lhagao ho achen kit na diwa ana sim jing a hi hichin hi koimacha aloding anom ta lo zia June 30 1923 ni kho kuna chu public amnom nomin agavet theidinga ana hono hitan a room hi in ho kisah dan him zong hi veleu hen lungdon don oma hi room khat sunga chu room dang ma kisah abang chu lampi ham natia naga chia hi zong le I macha lampi nom loading wall keu ana ki ding hita chu lampi ho zong chu ana ki sema hi lungdon aum ki na khat chu Sara hi architect langsang I macha in sa na langsang idea anei lo jing hin in a kisah ho hi anal ji hle jing in apama ko na vet dinga chun het nom ta chu Sara hin Winchester meipuma ani ki kabli ho lhagao na dinga hi cheho in hi anasa among ha ole I pidang zia anasa ham ti hi tu chana koimachan a hol do theilo a hi Goldio Winchester in akidan dan le athusim dan ho chu iga seitawin imit ta kimo ibil ta kiza a hi lo je chun ta san ding ha ta san loading ham ti hi a ha hle jingin nangma thu hi jing ta hen